Mimi mzazi wako Priska Laurent. Priska's mother Laurent. Ana umri wa miezi 9. She had 6 months, 9 months. Natokea yako kijiji cha Tite. We came from the village called Tite at Kasulu. Nataka mtoto wangu achukuliwe picha. I'm ready for the video and the picture to be taken. Mtoto wangu ana tatizo la mkufu. My child had a problem of clubfoot. Naomba akatibiwe. So I'm begging for the support. Nitashukuru sana. I'll be very happy and thankful if my child be treated. Thank you to you, donors, and God bless you.